şartları, buranın adamlık girişinden, gelişim kurmak yerine yok. Çatlak kaçırdıkta tek sizce bizge to'xtam chiqarib beringizlar dedi. Avvaldan bu meseleni sot çeşitli demiş. Stopa Antalya'ya ketaman deb turadi. Bu bo'yicha davlatlarda bo'lgan Meksika inspeksiya bilan o'sha o'rinlarga boshqa biz qonunga ishlab yuribmiz. Asıl arz resmini bildirip bağlar. Mahkumum buna bunu çeşit veririz. Mahkumda mağaradan cevap verdirip bağlar. Ildıyacak'a üçe koyulsa bizge su çıkış kıyım bular. Cazında söz toktap kalar. Uyuyuna hakkı işte, dalay nasıl bırakıyoruz? Biz koçoga kolonka veriyoruz. 40 aylı dese kayra özüm var orta çöp başlar birbirine. Bunun az tuyuk durat da. Teşvik olsa alıp düşük durat da. Size olsun cap paytasına da kranı barlar. Bunu to'lagan kichkina bolalardan shu poliklinikadan medsestralar xabar olardi. Mana hozir 4 oylik bolam nevaram bitta medsestra kelgan yo'q. Bu yerda bu politikdan glava cho'trab Ishmatda medsetra bor o'ylayotgan men o'zim tekshirishga javob beraman. Mağa cevap vermeyin de şeyleri verelim. Berersen yerlarga. Ağabeyinin arasında. Benim otakta düşündünüz de. Tushundik. Ya, şarda Mesestra genel olsaydı işleri verirdi. Rayon bolğonda oynanatılır, ayet kışlak bolğonda, koy kadr yetiştirdi. Düşünüyor mu? Glavras, toltura glavras olur dedi. Jetekçi olur dedi, toltura buna, şuna atasın. İşini kıldılar mı yanında? Buna turayacak da. Düşündüm. Buna da aytkandı, caman koy koydu da. Turun mesela aytıpta. Ne öyle 4 aylık olup kaldı, bir daha gelecek. Hazır Türk memleketimizin varlığı korrupsiyaya karşı güreşçimiz var. Size başlayalım. Siz bu teçhizatda işlegen şikayetçilerinin kaçan bir korrupsiya boyunca güreşçimizdir. Bunların özlerini mençikte algan. Onlar baldaga terbiye verildi. Terbiye verip ondan geldi. Onlar bilim geçti. Bir yere evlendiğini otura verildi. Uşağın siz kaçan bir kontrolünü uşacağın bir kolgalar. Halkız Kengeşmesi'ne katıştılar ha. Ben ayıttım bundan da. Bir ele nerse suradığında elden akça suradan topladılar. Buna söz var yani. Bu geleceklerce bu direktörlerle ayıtlar. Cevap bile ayıttılar hatta. Şahra boyunca şu söz var. Bala bakçaya girsen 5 bin 10 bin akça suraydı. Mektepke bereyim desin akça suraydı. Böyle sözler olmalı. Bir ele bu tarmakta biz bayınısına girsen dağı koygan yok, mesaj yok dep turib akça suraydı. Dары-dərməklər satılar. Buna kamuka, emege, aptekaga var, oşol palançay var degenden almasak başka darı bolmaydı. Bütün özleri bonusuna oturup olganda geç kurun çıkart barganda var, prasetini çıkarttı. Жазганда da kımbatlar var жазış. Bu bolvatkan çındık, açı çındıklardı. Azır ayta oturarız, medikler de oturar, muğalimler de oturar. Buna bardığımız tazalıkta özümüzden başlayalım. Turar, ben bala bakçanın direktörü, mektep direktörü var, akça topta alıp geldiyse ama ben de güne olur. Buna sizlerin aslında da ayta oturarlar, jetekçiler oturar. Aslında taza işlemine degen talapta koyup atamız. Ana nene güreşiyoruz aslında. Načarniца gelip ayttı, talay nasıl güreşti. Ben bulardı kişine karma atam organlardı. Çok böyle 5-10 gün son için ayırı tөгülüp kalmasını çektiler. Olsa şu vraçlar. Tibeyliler bunlar taktap bir sıra eksik aytlar. Menen emce ketken yok. Ben 50 jıyında da ayttam, kollegada 6 ayın jıyında da ayttım, 9 ayın jıyında da ayttım. Koordinasiялық кеңешмелер коррупция боюнча кече карап туруп чечимдерди кабыл алдык, бүт баарына жөнөтөбүз. Бизден кетпеди да өзү. Эми болду органды киргизем. Органды киргизебиз, себеп сурадым мен. Болду. Кимде силерде анан эл дагы бермегилер да. Берип атат, акча сурап атат деп жазып бергилер. Оз эки эмес, жазып бергилер. Bir günde жоопко тартып албаса анан мен сага арыз менен кайтып туруп акча сураганда. Сен кылбай койдуң деп туруп мага күнөөнү. Анан айтасыңар осы арыз жазып бердіңіз, қойдыңыз қачасыңар. Байлықсаны ақшалап дейсіңер, барып естасына палатасына чейін кіреміз, жақсы қарап атады дейсіңер. Бірақ айта алмайсыңар. Областар іштедім, областарда ұшын көріп. Елге барсақ тұрып,
Айтат, мынандай қылып ақша сұрап атат, беріп сұрап, жанына барса, айтпайды. Жазып бер десең айтпайды. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мындайда айткыла, бетке айткан сөздүн зары жок. Бул коррупция менен бир эле мамлекеттик органдар же биз жетекчилер эмес, эл дагы ошо күрөшүш керек. Эл дагы колдош керек. Туурабы? Колдош керек. Бизде чынын айтайын, бардык Кыргызстанда система бузулганбыз да. Акча алмайынча кызмат көрсөтпөй калган. Бул чындык. Коррупция менен күрөш көрүп атасыздар Кытайда. Жаш кыздарды, жаш мамлекеттик кызматтарды 200-300 отурузду автомат менен мылтык менен артынан басып коюп атат. Туурабы? Колуна кишени салып, бутуна тизелетип отуруп бир эме. Никто бир окту дагы өздөрүнө төлөтүп атат азыр. Туугандары төлөп атат. Мына күрөш коррупция. Bir günde 10 milyон adamlarda atkan memleketler var. Bizde mi bunlar? Düşündürü işler жүрүп атат. Айтып атат. Атпаса дагы бирок түрмөгө кирет. Ошон үчүн мына сөздөн айрылышы керек. Шаардык бөлүм башчысы. Түшүндүңүзбү? Көз канча жол сурап. Көрдүңүзбү? Менин сөзүм эмес, элдин сөзү. Дүү болот. Күндө айтканбыз, айткыла түшүндүрүп, да мындай мен айтып бердим. Бирок жакшы директор болушу мүмкүн. Балдар бакчага керек. Бирок жакшы болсо кыйын болуп калышы мүмкүн. Бизде атайын резерв фонд бар да менде. Мына кеңеш бөлүп берет. Бер кыйналган адамдарга мына жардам берип турду. Андан көрө биз береличи, мен айттым, сурадым, кыйналган акча керек болсо, мына акча берип турайлы, жардам берели. Сен ушунчалык алмаштыргыс директор болсоң, биз колдоп турайлы. Алмаштыргыс врач болсоң, биз колдоп турайлы. Акча керек болса, анда мен жардам берейин, проект жаз, мына жеңилдетилген узак мөддөт кредит алганда бизнеске кетишти. Акча керек болсо, жашоо керек болсо. Анан жок алып туруп, бийликти, президентти, жетекчини жаман көрсөтүп коюп, ошол жерде отурган алып тура эмес. Урматтуу агай эжекелер. Эгер ушу залда болсоңор суранам силерден. Мына элдин бийликке болгон ишеничин отуруп алып туруп бир директор же бир врач же бир чиновник кызматкер бузуп атабыз. Барды келip президент эмнени айтып атат? Кайсы күрөш дейт? Кандай күрөш? Эмне күрөш атасың? Эмне күрөш дейт? Туурабы? Ошо суроо берет. Ошон үчүн давай мына сөздү токтоп кылалы. Сиз дагы жыйын кылып албакчы берет. Туурабы? Бет болосуңар. Эгер мен сурап аткандым, анда айтат эле үстүртөн эме болуп кетипчи деп. Анда кылбайлы мамлекетибизде тынчтык болсун, урматтуу аксакалдарына